Shalom, salam mencuah-cuah man banta krina. Terpuji gelar Tuhan, si tetap ngarak-ngarak kegeluhan ta, dengan si mereken kesempatan si baru. Man banta guna tole, ngorati karena kata di bata. Si jadi palas renungan pekan kebatin keluarga ta, wari si peenemken, guna tanggal 22 November tahun 2024. Ope kita ngoge kata di bata si jadi palas renungan ta, mari perlebe si pindo kepentaran mantuhan si pebulat ukur ta artoto kita. Tuhan di bata Bapa sir kuasa ibas kegeluhan kami, ingan kami pengarapan, ngatakan bujur kami Bapa, ipasu-pasundu kegeluhan kami semakaatan mekami, sekubas pak saenda baci ngorati karena katandu. Tuhan kamsi ngatur kenca kegeluhan kami, kamsi makekan kegeluhan kami, guna banci berita karena kuasa keleng atendu, dengan arah kegeluhan kami petangkas terida, Tuhan si ngarak-ngarak. Pasu-pasundu kemandu sila serta, ibas peseh karena katandu bas pak seenda, kuasa kesandu si badia demi ia. Ara gelar anak Yesus Kristus kami toto. Amin. Kata di bata si jadi palas renungan ta ibuat ibas kitab Mazmur. Mazmur bindu 120 walu ayat sada se-6. Mazmur bindu 120 walu ayat sada se-6 kata na bagenda. Pasu Tuhan man isi jabu. Sangap kalkala si malang man Tuhan. Singgelong ikutkan kerina perintahna. Ipan na maulih nalati. Sangap gelo, mahuli si kerajaan na. Daharana bali ras anggur si meramis buahna, ibas ruahna. Dengan anak-anak na, bali ras tunas batang saitun isi kelewat mejana. Bagaimana pasu-pasu Tuhan, mankala si malang manbana. Tuhanlah si masu-masu kam isionari, meraidahandu kesangapan, Jerusalem kidekah umur geluhdu. Cawirlah kam metua, maka sempat idahandu kempundu. Damela si kerajaan Israel. Sesenda kata di batas si seman banta, janah si jadi tema perenungan tasenda emkap jabu sidem alu kesangapan. Sekali jadi, lid dua jabu si merenda pernah jadi tetangga. Ipe jumpakan kamu lihkan ibasada acara. Kita kan ngondek kala jumpa maka nggo saling bertukar cerita maya duana. Saling nurikan karena anak-anak na. Rah nina si sembelah sangap kelkam. Nina. Sebab ibegina anak teman nandai nggo jadi kalak sir pangkat. Jenari ngaloika si sembelah nari kam pesangap. Nina man teman na sebab nggo ibegina. Anak teman nandai ngor jabu janah nggo kalme lid pupusna. Berarti teman na enggo erkempu. Kekleni Tuhan, ara dua jabu yang dandai. Adi sungkun kita. Kai dage pengertin sangap. Sekala andai ngatakan sangap arkitekan anak na nggo jadi kalak erpangkat. Sekala nari ngatakan sangap arkitekan nggo erkempu. Jadi kain dia pengertin sangap. Sangap megati sirtikan adibas gelutas ya lokan rezeki. Sehat-sehat kita. Anak-anak ta sukses. Subuh ibas persekolahan bagepe pendahin mensinggor dahin. Jenari dameka kegeluhan ta. Berarti alu kata sileban. Kesangapan banci iertikan. Sini surah. Tapi apakah ibas geluh enda? Kerina sini surah banci Tentu lang mabagi. Labo kerina sini surah banci Tapi pertanyaan refleksi man banta uga dage carana. Gelah dat kita kesangapan. Amin gialah kerina sini surakan kita. Marir lazar kita rapa Mazmur enda. Kitab Mazmur, emkap kitab si isi nama emkap nenden ras pertoton man Tuhan.
Ibas bindu 128 enda pemazmur ningetkan karena kai si arusna jadi tujuan geluh manusia selaku tinepa di bata. Mazmur enda biasana iendekan bangsa Israel tiap ia ngelakukan perjalanan menuju Yerusalem tep perayaan agama kalak Yahudi. Jadi denden enda ningatkan umat gelahna iingat nama kapasu-pasu iberikan Tuhan mankala si patuh ngikutkan perintahna. Jana pasu-pasu Tuhan itandai alu piga-piga hal ikatakan icenda MK ipan nama ulih nalati sangap yang geluh mahole sekerajangan na cena kerina anggota jabuna PI pasu-pasu Tuhan. Lid dua simbol sinuan-sinuan ipake icenda MK anggur ras tunas batang zaitun. Si ipake guna nggambarkan kebayakan rikut ras kehormatan. Sebab duana sinuan-sinuan enda sekel pentingna ibas kegeluhan kala Israel ban boy na gunana bagelah. Maka kegeluhan kala si malang man Tuhan i pasu-pasu Tuhan i berikan Tuhan kesangapan singarak-ngarak kegeluhan na sama ke arah denden enda pemazmur sekaligus ningetkan tapi ngaju umat guna berkomitmen bertekad geluh ngikutkan kerina perintah Tuhan sebab labo sia-sia geluh ngikutkan Tuhan. Dagi kuga cara nagala jabuta datkan kesangapan bagi siturikan pemazmur enda kekelangan Tuhan perdalinan kegeluhan ibas jabuta tentu labo lalap bagi ukur. Lid ngelalap perbeben, lid usur persoalan. Tapi amin gia lid perbeben asal jabuta tetap arsada ibas kini tekan man Tuhan tentu lalap ngendat turah ukur guna maba kini ulin. Asal lid dengalah kini tekan taman Tuhan ya lalap ngenda si lid ibas ukur ta enda maba kini ulin. Maka palas geluh jabuta gelah ngasup tetap geluh ibas kini sadan ibas kini tekan MK kata di bata. Mazmur 128 enda jadi persingat man banta gelah ibas kegeluhan ta enda tetap min sigeluhkan perintah Tuhan, sigeluhkan kata di bata. Sigeluhkan melalui kata-kata ras perbahanan ta. Teridah kebujuran ta ibas usaha pendahinta. Teridah biak mohuli ibas kita bertetangga. Laki tanggit merugikan kalak si deban. Laki tanggit erbahan jahat. Laki tanggukuri diri sendiri saja. Tapi ngasuk kita ardiate dengan nampati siman sampatan endam isi kata di bata. Maka asal kita kini tekan dengar geluhkan geluh kata di bata ya geluh ibas kata di bata dengarlah kita kai gia perbeben tetap ngenda ngasup kita mabaki nyulin ku sekelewat ta dengan tetap ngenda baci seidah kesangapan iberikan Tuhan was geluh ta. Adi nina Rasul Paulus ibas pedana man perpulungan Efesus ibas Efesus bindu 5 ayat 10 walu 20 isingatkan nama perpulungan egala ulama bu ibahan anggur tapi beredirilah guna idemi kesasi badia kesah di bata. Jane ercakap-cakap lah alu make mazmur ertina ulamin melaskan cakap simpeturah permusuhan. Jana ia juk nakape perpulungan guna ngatakan bujur kata waripe mengucap syukur. Alu ngatakan bujur man Tuhan tentu tep kala sir kini teken tep perpulungan iingat nah kai sejadi tanggung jawab naman Tuhan. Seiyang goleben ngalo pasu-pasu ibas Tuhan hari. Maka ngatakan bujur man Tuhan ningatkan tiap jelma karena tanggung jawab na. Ibas
bahan pekan keluarga berngisi penemkan enda, kita isingatkan maka kesangapan ibas jabuta enda bergantung ke arah pasu-pasu sirana ibas di batanari. Sadape kita enda labo kita ngasup guna menciptakan kesangapan ibas kegeluhan ta. Sebab kesangapan ereh na ibas pasu-pasu di batanari. Kita berbahagia, datkan kecuah-cuahan, endar kita kan pasu-pasu ibas tuanari. Kala si malang mantuhan, mesindatkan pasu-pasu na kesangapan labo tentukan arah buena arta kebayakan, labo arah status sosial ta, labo arah kini jagonta, tapi rehna arah Tuhan nari, si mereka kemalaman ate, simbukakan mata perukuran ta, nandangi, lias Athena sama ka bersyukur kita. Bagining kami dai, adi bersyukur kita tentu singet tanggung jawab ta. Nande teh nadahin na, bapa teh na tanggung jawab na, anak pe teh na bagin na. Dilit, biak bersyukur alu palas malang mantuhan. Boy kal tuh tantangan-tantangan jabu-jabu kalak Kristen si genduari. Kesibukan kita kendahin, masalah-masalah ekonomi, lenga-denga ka masalah anak sila bagi ukur, litka narkoba ya, ancaman narkoba, bahkan teman geluh ta, dahara tape perbelangan ta, si arusna jadi teman terdekat, baci si gejap, redonar kita kan lanai lit, pengertian na nandangi kita. Semaka ceda ma keharmonisan jabu. Adi keharmonisan jabu tapi nggo ceda arah apai nari me banci kemalaman ate turah ibas kegeluhan dahara perbulangan tapi anak. Sebab masing-masing enda berpotensi jadi jalan masuk perbeben. Banci arah nande, arah bapa, arah anak. Kerina banci jadi jalan masuk perbeben. Adila payuh kini tekena. Lit perbapan si ngelakokan KDRT. Lit dahara si terjerumus gaya hidup konsumerisme. Menggate narusus segera jangan kalak. Lit ka anak si terjerumus kenakalan remaja. Terlibat narkoba ras pergaulan bebas. Maka adilabo nari lit keharmonisan jabu. Kini tekan pelanai bolid. Arah apai nari pebanci masuk perbebene. Jadi selaku bapa, nande, tapi anak, masing-masing kita harus yang jadi alarm. Alarm dalam tanda kutip, alarm gelah kesatuan tetap geluh ibas jabuta. Kegeluhan si demi kesatuan, mengenca si jadi palas guna mengatasi kerina permasalahan geluh gelah oleh kita dabuh kubas dosa. Tapi adilalit kesatuan ibas jabu, banci tarun daram-darami solusi perbeben sireh kubas geluta rebuai na godaan. Piang go gedap kita bahan dosa. Tambah-tambah mekecedan bas jabu. Maka mari kekelini Tuhan, mari sidarami singenate Tuhan, tiap kencalit perbebenta. Mari si totoken ku Tuhan, adinggo kenca, keri akal ta, ibas arbage-bage situasi, sila bagi ukur sini alakan kita. Jana tetapkanlah ukur taguna tetap, arsembah ku Tuhan, bagi Joshua, ibas kitab Joshua 24 ayat 10-5b, ngoi tetap kena ukurna, radu rasa isi jabuna, maka Tuhan saja ngencai sembah kami nina. Kita kuga. Jabu sir kemalangan man Tuhan, lahanya datkan kesangapan, ya, ibas Tuhan nari. Tapi ngasup ia membagikan kesangapan na alu mereka dampak si positif ku kala si deban. Langalo ngencatena, tapi baci ia mere. Semaka ijapa ia ringan, ikut berperan. Subuh ibas pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja, bagi pelayanan-pelayanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dengan gitka ia nampati kala si membutuhkan. Maka kekelini Tuhan, kesangapan laboy tentukan araboy na arta kabayakan ras status sosial, kesangapan emkap arkiteken, Tuhan si masu-masu kegeluhan cabuta. Maka gelas yalokan pasu-pasu Tuhan. Tuhan sajalah ngencasi sembah.
semaka atan me kita guna tetap ngalokan kesangapan idur Tuhan hari. Amin. Tuhan si masu-masu ke geluhan ta, mari ras kita ertoto toto kita. Kesangapan sinialokan kami baswari si sendah Tuhan. Emkap ia paatan kendu denga guna ngalokan katandu. Guna ingatkan kami mabai seisi jabu kami. Dengan netapkan ukur kami guna sembah ku Tuhan saja. Ajari kami Bapa, ibas berbagai-bagai tantangan kegeluhan sinialakan kami. Segala olah kami talui bahan perbeben tapi alu bulat ukur tetap setia kami sembah ku Tuhan. Dengan Tuhan tetap jadi penalaman kami. Sebab dek kami pasu-pasu Tuhan ngeda, sirban kami sangat ibas dalani kegeluhan. Bastan kalengatindu kami nalem Bapa, aragelar anak Yesus Kristus kami toto. Amin. Shalom menjuaju aman banta kerina, selamat berpekan kebatin keluarga.